We are live. Welcome everyone. Welcome everyone. Paingo Skawa. There you go. That's it. Welcome me back, Lizzie. So sukitin ashma si lubu makitinaktin na wala. Ta kos sam akil mila me sikyak finan kos ashwan. Arman Elisa hegewo sim kumvaga. Kuloke ashloman. Ka Arman kuma Elisa maşya. Gamda feedback. Digin me sikyak finan kent ferogum ya. Akum da halle wayang in na play mga ito sikyat yok financing Ada using cash kilat lena. Okay. Me owen ngan tam da kadar mu şişen laşın kadar şey ama mid 70s may ginaldo upe mu şişlaşın. Alam pwede pag-produce. Alam mo yung dalin lo upe mu şişin. Akum da. Oh, it is a much chico. Okay. All right. Kal kita tak pange kita sangun sukungan na take interest ko pangan tax ko ko lemon frank na tigisa na announcement ng afet ko document. Okay. Kal standby to standby. Kita tak pange take it malo. Wala. Mamigo was in election na kakskin kat flat lashke mo lashke wa. Glo malam singkat ke kan de kaniki ka singe kan tuste. In ka enchbil back fashik no kan flat singe. In we fa kastan gat ke kai simalutut man yim dashke week singe. An paingom damle shirle. The Mr. Frank, like we mo digni sena elvin de gala we got chang pe.
siya larfin anilo. Ngan we got pegi belzingin tafel alaban gula raksa klas jin gat. Nak na suya metigat mokla na siya malan gat kadin kain. Gani siya kla bela vat fast met. Katgani pray. Kats fit the pasta yetom gat flat lash. Katla leprem, katla laisik, katla Jacob. Katja sapaya lamit sapla na finances ko siya. Indi loko nagpasayan wala alfungi singi. Usa siya in ka indi lokyak finances pe. Kat kulo malap na siya mo kat papa ke. Yok na lang siya bakatin lum na siya. Siya kat palakin. Kat lang siya pa kulo malap na siya. Papa tumash. Kapapa mata ni nakias ma. Somla pa siya. Seven siya liye. Urik mga singi. In ka in aksuk-suk yung finances. Tulo ko nag-boss mo klans up, misengi, siya kat wibi asin suwasik mga taskem misengi. Papakalanggat kulo malap na siyum, ke mo ulas, los na kayo mawigat siyang pagkitelagas singi. Kat siyak siyum kipel singi, tangan lumin tadi fesh, inan ke makat moklengi kayo, faka klas ke malutu dan fall na ke makum sumos na kayo. Nanak na iskes tapem dan siya na kayo mawigat siyang, pamalutu dan kan kasikat kayo, kusayan dem lausa. Katsiak pesium naknas awiye be masam natasha pasaya singan kalem peke pelsimat lash kakin malutu dinge kewa katsiak sum kena malap ta kun wigat kem tawaken program lasha lagi safla kat fin sakmo malutu dan kasha kat kewa siya katalal fungi mo pa kum semua sa malutu dan kewa siya ma aske levelin siya fungya ka discouragement na kewa maash kalan gaslumin kain svilpe o mito na siyashke wakadin kain netala kumpain kenek pai emod panagat ng siya kuminak na swigot ki kasingi kadin kain nakfashurek ma siya kumkune katike malutut lo man fashilik fal na kilang silom kain wan na dim Jesus Christ kat prain fakulo amen kaglamalap tong siya le Mr. Frank pelang e loko na to siwo sin gas tape kadin sige lipse laf kaya may samsam na tubusan o di kini siya na kayo pe akan Alo, dito na aloha yogi aloha. Abdulman gal pelang af loko na to siwo o sin gas laf adam na siya lel kay tok Mr. Frank katlong simmet Roman tegin Darlana ke klan okay mga civil be wipe ilyag in wipe sham kun in wipe nan ka ke ka in wipe tafla pe klan sap sige e pa ingos na kayo ma ashtarin kala in wipe ro ke ka kos ma de efata ka pe global lab zigat ki sulela siloman sulela wo si pangan ma ita kay na kapikat na kayo metalal fungi inga tafla ke kias ma ilos na gawa ma ina pe in porong at ke ko porong lape kas wala na langkat inga in porong pe ke pensege na ke me ene na lasha inga in fakalik ma inga yinengi ka uya kataga ni click like ke ko share ye ko oya na gawa ma ka in fakalikan tamlan share lang at tu in kaksigin lime kat game ke akwak na gawa ma in flia income in flia oya ma kum ak fashion in fakalik ip ke kastan gating guide fashlik kinegi ko kamekla eh eh kofuen mo sham mga torek mga nga internet kana inga nakla internet Facebook mga kastan ka we go ma take interest ko ke cash or yok mo ko mga kiye pa nang kastan ka at siya kaksyakin ko sin tawre la katay na o yay me mga kaksyakin kat ke aru los akosten los no ke pang sine wala tigin ni sena gattaga wain kay nashak pola fashna met ke oye magde ak fashion fakalik kastan gat yokle poster sham yoking unlock ke masik ke batachi ke padang sham bloka loes tajakta wona afle la ke pensege pela pena si was no ke wa fakat sumna ke manikluta global lab and Ikaw na siwas kayo in buying ko was na kayo sa mga sidela bengwi ka to yako nagke faka ke gas ma ako yak na nasish ke weeks nga
Nama announcement ko pa Kunokon Lashke Facebook page. Monday, Tuesday, nama Monday, Tuesday bangali tawyak na ingena. Nga sabay la message na lemon skip or nga lunch mi mo Lorena dari daw so na post. Na Thursday Friday set ka te sige ka din siya tukun telecast ko during the week. Now, fine kasi ni nanon si Henry kuda kalim niya. Kuda manap nga pangan ng mga shares nag-i-plan Facebook page yan na may credit sa pa mapasyal kisbin ash ko to shikelya lagi internet tinengo share ang siya ilayas may sima interested in we siya kay sila yung pangan mga shirok na paing goes na kayo sa mga sila lang we got kayo kasi nga nailangan lang ka din act fashy gas lalo na kinalal kuda malap. Okay, nga mo nga kidevast namin, bayan may fax luwo man iplan website malasya, Lemon Frank Tegin siya na? Okay. Alright, so, masimi dan, nakosli nga masimi nga pa, website slash nga nakosli masingash ka ikay po nga, lagat nawala ka tayo website lasya nga na, ingin na kung som na ke Facebook kung susum na ke website siya ngayon na kumeliele kumegan castingcall.com live kat live ke as ingin na I mean kat live yung ila kata may tawagin Facebook lang na or kadash ke YouTube, kadash ke Facebook Live, na once mo nag website si din nga mo www.castinggold.com live kumin mo kain wikat ke nga liing nga monitoring na sa alle galim o abin ke magos liangan na website si website lash kan website lash pa castinggold.com downloads ash information ga kung sa slash may luti thinking like doctrines ma casting luti ma ash mas ka po siya cash pe ke insa gasheng be may hindi doctrines but na phone na ba pala Carmen Doctrines pa casting luti na kung sa castinggold.com downloads kung liye ipsingan nakuha siya ma ash or maging iPhone ka Androids mo kung di website sa gasingoldpage.appv.biz kung download the app singan kung mo kan liye pa makatash kaya kung sulagi gasingold.com na kung may liye pa na makatash kaya kung di na mas sulagi Facebook katron fushesh na siwas kaya wana siye pa may pakifaka ka pa discounted airfare siya Qatar Airlines wearing affiliation last na sin airline. The shock to kung wait for last minute so skip like .com looking links nga r.kin call kung mo kan is discounted fare no nag-element for that fact and we was paying in actually no it's like ko share pe ka ko ng Facebook ngayon mali so Facebook live ko so YouTube kung pala castinggold.com/live na gumiliye kat pege yan singan bangan website se bangan ba asting ngayon, actually, may lut-lut na Mondayan, Kunokon na Mondayan, Lemon Frank, ilito ka Tuesday, nangaisi mo ito ka Wednesday, nagosli ba, scroll it in nga. Na, tosto an digin triskel, ila siyam good, masing along sige tosto an, nga ba lang I will, Dr. David lang I will not give God what cost me nothing. Think about that phrase. Natingin siya, ito ang friend yan, siyam gun, baka nag-imit pala sa Nathan, nga ito ka siyam gun, Sam suka, tutol ng lalikos na evash fire ka lo si mata ko, yun ang tiging dress call me. Na baka order of service slash ng bisay ngayon, nakita siya may maludut siya Monday yan. Si Vesi in fact mo,
David el diagoin masai temple se. David el diagoin masai temple se. Maridan siya chronicles long luo was on gosh na gatol single to luan. Na ma guvin take notes. Na ay akay kung guvin sa mga Genesis, Exodus, Leviticus, Oikyak na Deuteronomy. Genesis, matawag yan mana kayo, madagan mo lanmit na kayo. Na Exodus, sham gun, uta kaligi molin siya, lanmit si. Na Leviticus, kadil, akflet lanmit, may natin na kayo na akflet lalo si Fena, or akflet lalo sa fall, nagkimasa makadal sa Mosla. Galim ge, katis na usi yan akflet las akflet zinkat. Akflet las, makan lang, pangay akflet mga kikusin na na sik. Kat pa samdram nga, bali fliege liftigas ngayon, kunokon lan mo ito. Na menempo, numbers ko, oikyak puksingan, ilusin na na pang stats mo, insang backup data nga. Sibel, akatay ebe nakipuklu dolu met nga. Na Deuteronomy, pakalme pa kalwani. Na kalwani, metliki, talagang Israeli nila na invenolayang. Na nasikum, katlon na, pangan life cycle lash mo ito. Genesis, as mo na kayo. Na ukatod na kaligi mo din siya, na metliki ka talagang sa plash, then liya mea, akflet lash na sinka, at te oya la si Fena, o akflet makadil fliya na siya. Na nempo, pangan usi na ke oye nakflet lash, libe akatayele me kalme yan, na Deuteronomy, el kalwin yan na fon na mga infalis sa fon na makadilak fashion, mitli ka plugin main se wo. Na pukli me gash kan, sik ko akos, Exodus, pangan siya kiye ang ngawil sa matali Israelos mata in yen may si se. Na ifo nga fak oye sin, men kita sholo jam ke David, ilmut ko mo in pa masayla lom sin kat. Na ba tosto na to akalim yele akalim yele ash kanil si David lang siya ko makadalang siya nga ko kung mga takilya na in lom si. Nga pa kat mo rin naman na kayo, siya kumain ko, kuminta mga takamdagi lom si may da masayla. May da masayla. Sige mo ko, yes, siya mga, usila si kumin siya, non ko kaya mga kumaske. Mga kumaske na kikalain sa plaza. Katita ko, may nakakfal. Katita ko yung akflet plaza, kaya liksyan na kalim kele, katsing Katsima uni high priest metol daliklu na dal metol flat air na. Met diklu ng los fena royal los fena kadal din se woke. So may unel dalo na ke altar singan. Nang affect na ke oil kum sige flat lash na singa. Finne il se makadal mo a man after my own heart. Patok sa David. Il sa mga sige mo ko ilo rin masay na kada mo ti kumpara mo sa ngayon mayin mea kum sa fall na ke finne katil panglul tok sa David mo a man after my own heart il sa long singa yoklena nakel tok sa David ilo rin masay na lang may kum fast na mit kum sa fall na kuminak fast yung mga sa ngayon. Nasikimot ko, po kasi sila talk sa David. Katapela, nga ako or kita mo kuy ramaw ni katkin kat pa aklin niya ko. Katkin kat pa nanik le tulay mo may tayo aklin niya. Ngoy, lapa rin, sila pa na masang panganaklan mo ito. Nasikimot ko po kasi sila talk sa David. Le, hindi yung mga na, kat flat na si pangan. Na bangon ng pangan yes mga kumin mata background siga backdrop siga mitling show na game marita ako min luxury na loan na ke clients up kum na sin ilsa flat ka na ko cut flat na ko ilsa ma got sa mo na ka sa fellow mga nagawa niya ka sa
Bakit katsi mga makfulet yo? Gden dictional loyang nake cleanse up lash tel. Nasin kada gden di usin ang naklasivena. O gden di le mail fac. Mail fac nasin shuf si mal tulela pa Levites. Ilang il fac le fakak cleanse up nasikan. Kung di ta karo makum non ko mo falan. O kung di ka lila me ka del fac. Napakagusto din sila ito kasi David nag-marit siya Chronicles up talong ang luo fos on-course nag-single to. Nangay som read, hindi backdrop sila, kada inductive study la siya, kami inductive study pa kung first by first ko, expository studies ba, kung first by first. Na, siya Chronicle long ang luo, kani siya Bible na di ko mga kabintagay ni Riti. Nga nakyok yun, katay sisik. Oops. So I didn't want to do that. Kaya, paano? Ilsa solel, Ilsa, dosa David pa nga, Ilsa plus solel ma Solomon win na tol. Sabkin na sil ilan masay si indembol na sin lemkat lan Israel. Na kung di background siya nga sa kuta na, Ilsa kina na ron, nakala, may kumaramasin If o, kina Ricky Fostok nga. David ilvat na sil, fos itkosyan. David ilvat na sil. When na dik, nga ta kinamasahay na si Timbol, inakflat yung lemkat lok. Tasok to, lemkat ilvat na sikle, post lang may nga uniye, post lang may nga ro, nga, nakisipin, yok na siya, nga aksoril, akatil tiya lela, nga masahay na si Timbol sil. Tasok to, Ilaros si ulela na sik efak. Efak si wen na tum. Seva lem kiperin misle mayen nga efak akmisin maslol met lokaluklal. Inel pa bang Solomon. Na sige mo ko blind slan kat ngay. Kat swan na blind lan kata. Managawalan kata wo. Managwanta ko yun kata wo. Na sige mo ko fonno, toch David, il nakakos faxen. O nage, toch sol. As akwa, nasil, sol, toch sol. Sumay ni imit ni, unay sakya na phone na, talik shit ni imit nato, wipe maurak nato losan. Mesol ilaro, il dalo nga lang, vaccine lewin very nga long shot magin. Good idea. Namakuha na kansil soli lang. Ewan nga news to mit cool sila lang. Sa magtekon or deal manasil dal. Ewan nga news usi marak na lang. Sa magtekon gisek. Magin may gisek. Na sa mo dito lang liyak mga mahilang ko toch sol me kumarongan. Ifoko kum de akos taklan kat. Siyengan mama toch sol din akos din. Siya ba ilos aklan kikise na Samuel batle. Nakisuin may torgas ka. So lang yung torgas na kumita toch si. Kumita rela masingan. Na il showing orela akfash la kisi singan sema timakunen talk siya ba mga makunen mit tol makena komit pangan priest na Samuel dokati malat yang sila ngay siya kuman ko akfash siya masimo sa falda na kaya nang afak na bang masimo itek le long lang kat ligi kulal toko siya sol. Gatsusuragi maritsing fonno David il de ukwe. Fonno Solomon il de ukwe. Finne plan man kata astari. Mawu makena. Kaya ba, mawu makena kalaklan sinmet na kayo. Nga kung finti fash ka kwaklan kat sumasim lagi mas mosla. Nakideko ben tako fluto na oy na toko siya sol. Nagisibin, toko siya ting kalivan il David maingay sikya ko. Nawaro, ako sunmal David, pata or kat kalim kila ash sokas post kita sin tolu. Sema toko siya Solomon il sa makain cool dalik na tu. Na prois lang nga para ka Solomon lang nga. Kung may vasimit ma wo kato emit, lan mit emit, kasha emit, eva wen siye kusang na yung room.
Na kishbin na pange marichit ka si kumin inakal na sisla pange ma akuklan ka ata. Akuklan ka mawu mo kaifan na. Kotfin akus na kita palakin main sewo. Na fos singol ke may reaching ginak sa filang may reaching ilva mo masay si table na suk oy na ke ilchingan ba to sa Solomon ilva when na tik nga fa ba to mal god il fat na sil to sa te ilan galam gila pa may sikya ko fulin dalik na tol eva to sa finan Israel na wala silang god pange na fossingal siyan. Na David elsvil befak, when natik lela the lem god lomin wikum e finchak in payula lal game mokuin masaya siya temple na sel. Na fossingal luwan oye pe lela the lem god ilan esut etaya kelan mit na sum to kumesa ko in kul mit Israel fall na ke masaplal na bange proiselal to ko sa Solomon ngelang busin lan na singan kan kul mitlo Pasaf na singan kum finakos masap na kewa lem badal sang sel Moses in mit kul mit Israel na kum efa kapak in mawo kum efa palai nikmit sangang di katay nama kaya sinlamin betul ko sa David na sil future king singan to sa Solomon kumilayan da mawo mo kayo na pangan na makunyas na me kami na sikum kaya kalam kaya akwaklan ka to lelan ka to mawo mo kayo fan na akustin lan maitse pa usya kaspayan maitse wana gisigan sil to sa Solomon ni kat kalam gele maritsin e fak ma wokal to sa Solomon to na David so ta molalo sifena an in master selalo san tina wo makuluk si kakin selalo sifena naro plenty mut ko mo min il to sa David ko to sa Solomon molalo sifena al kuluk ka malo sa rela kuluk lagi na makatita mait mising oro ta shock to tingal mi ba lela ako mina act fashion makudungan masin siya si kumudan kalam kila katil ka mit makin kat kat finne mit wangen supe katil ka ba makin kat insang tafila kastal kat pa tapok mit klen sa arulal nang ako lagi may ludut senge ngay tuin senge ogigin pelo na sil Lemon Frank mitgi Lemon Frank le is Micah if you nash fact lowers, they can just call the they can say na. Wala ba lewe amusyon ko malap ke kung akre si balong ke me pandi tungan ke bu me ko me caption me ke si pela lap si mo ko nga win ke no pa na lo malap ke akre wo anda wi ko was lutut kana tela la o yes ka tara me pa nakalimingan expert first study pa first pa na ka Lamalab ki share na share sa tayo with the lamalab. Ay, lagi siya na. Sila naman, napapanaan nga wibelutot ke mga interest na rin kan Arla na nga witarila ke. Ito kaya katayan na wuwasan. All right. Lemon Frank, daw gigin bello man if nash mawagam sang atol la kung ganda ke Tuesday. Global laptop lang sir le. Global lab jin kat ke sine ke welut wo mata kana si komisenge ngako minta ni lut ke matawa klan cham lash ke week ke ko mante kanon mante il fact that are galim mama kteshamon ke Tuesday when charam singan ta ka na asho ye singan galim taro ana ke tamlan sir le la ka te la Ash sile si ash position le si kata kile de ke shop ke mande ne ash pe kasi na keye kasi be sang god asil future king si kana na ke tablet sir le fak ne na ki kat kalam ke tari la lem kat el fak matia kompay masaya eto ko ke talik na tu si talik na tu gan pay masaya na ba nang katsumba na ni King Cover pe kasi peroy si King Solomon de Lorel langan
Keperoil el kai visit lem katma. Sham mataga ke mantiga del. Hakte yalu na kyalim magte fashion mod get to sting. Ngago besom na get to sting liye pela. Me hakte kai ne isla. Me tekla komke marsh get to sting. Hakte ya kitari pe kano angan. We are some the see a chronicle longolal gosh. First luo na gesigaul. Kulamalam jelrina eljigak masiga nashpe ke kanon Tuesday last tari ke website la kasin kolan ke kunokon na ke Tuesday an gum kain zoblie agate yan na ayana ke ngom te ni kalim ke sham drum singa kati ta tari la me akwaklan katil de ana leila na sisla katala na bo te jakta ashma sil shela na si kumba panga akwak singa fria na si mo panga kunokon zilo na ayana ke kat kalim ke la si ulan kat sil toksha tefin ilak met yanil sang katang na sil ke mayud la il sang gospel sang il toksha si metan si wo ke kollal nakil sham ke il fact na ilak ulan na sa si lo nem kat il flog na silin si ka ga parela man ke wa te shokta kenas bin ko met mayud si yokla shaba po maxoror yela na panen wait na tung pa ta ka na ngahum som nagi fos lo lal gosh ke il fact ke saptalo lal gosh I'm sorry saptalo lal gosh fos akos mayen tablen ser lila ka din si kumtari man galim ke man ding ako beliye fos akos kulabal lap tablen fos akos lem kat siya katlan Israel el suleya le etalik natin in toko shafin mit Israel na tok el sulela shuf la chuta ta elosin met kol likid maston met chuta el sulela siaulan papatamok na likid maston siau siya na fon el tan siawo mo in Asia arata ngayon toko shafin Israel na fon o lela sila na kat mal cham guntabler chirel cham ginanan metri managawa oya sila King David ke el suwin met tuyak ke pel siya in bago din yung mga Israel na gawa, inorela announcement sila. Inorela may facts yung mga itagong. Nakispin na nga fact, tari kalim la, akiya kinasikum tari la, may kalmen Tuesday, may kalmen Monday, Tuesday, manutlut sila. El falles, manyak tari. Nakasray la ipsin nga kuminta ka niliya na kaya, walay la sila kat. La il sulela, King David mo, kum, ito ako siya, neto. Ito ako siya lang Israel, neto. Bien het tok sing akum kalim kenge. Patang ade lame kat il akie tana mole la sing in da ke shuflan juda. Na pang ako makulain som da ke in muyak flet in muyak den ke Christmas ang. Do ke mole la sing patang ang pile jam ram good mo fulin talik na tu. Ko se tok sal talik met Israel net tok. Na katlan da line in tok sing line patang ke Jesus Christ el tako ngako galim gila kasi ya basina laban ang samsam lakko mga ngako besom de ke dogen meto kat naga ko skalim gitari taxi usig dogen meto meto sie de mekos Abraham papatamal Isaac papatamal Jacob papatamal Judah etalikuel Judah papatamal Perez Sarah sil Tamar Perez papatamal Esron papatamal Ram papatamal Aminadab papatamal Nashon papatamal Salmon papatamal Boaz sil Rahab, Boaz papatamal Obed sil Ruth, Obed papatamal Jesse papatamal David. Pangan lines ko matakaw ba ulay la singan takaw kaya Sham sila lim gat ba King David in civil pa na kaya went natal. In fact, na sila nga feedtrack in payo lela lang lem got game. Nine proy na sila lem got in siya kilal mi de kalim ba in sang na sila King Solomon na sila someone nan kay call met Israel mile esang 9 pound in call. Kaya po si sila late na naklal Solomon king oslalo. O yan nagigat kalim kaya in sang on ba masin na kaya. In cash up ang lalmet met nga shoot pe cash up na siya. Nga shoot pe wad, kumpay wad, kumpay managawa ma wad, nga siya na shoot na siya. Na, lime katil samsam siya nga,
elne flia ma King David tia kumpay masaila ta shakta shak nash rules in ko was pa ako la en sila ketep te plan wala maneta ka ki win na tu siya makipalan pensingan ngayon aki misla na national make fin fela to kol la len gan kol ki pensi mag mus kol la len mus na naklan din siya mayeta mayen nga ak mus siya los pangay faklan lem god pangay may lako lang na sin na ay naging akong kalam kaya na finkat siya akos na kaya finkat fak mo ta ngatilain ma kung fakan lem god tangal yaman naksilak na waligin naklaman Maya na naksi waligin malem god ilakya fin King David ilara kain kutay tiya sila lagi sapta sila to duwa mapanang uzalen kan misa. Finsi vi pesikyak na sila eligyan na follow ko na yurin lem kat nalmata na kain puro kumana ko makatilagin sin fashion. Elnan ka klem sala lom si elnan ka fo ko kan mata kilom wala na tep plan wala yang inan kilom nuk si. Na panang wakra na naklalan kain matawagin shoot. Elan kain masala na lem kat tulogan nilya. Tiya ko when na tim Solomon dahil tuwi porong lem kat ke. Dahil flok yang narunwen natal, insam sa makkayel pa ki mama lem katin, wala ila na silos na. Napata ka, kisupin na ako sten, liye, managawa mga akong mokla, finas na ako sten, sik, aspo si siyala sila kum, panang akong kay na ako sten na ke. Lami ako na kon si mga kiya kinasikum, ngan, finas na ako sten, spirit na ako sten, sik, na akong pedes, laman nagawa saya, inka in som na kaya ako sten. Na ako melang na ako sten pa mokle mga fara at pipalagan ni siya. Kisupin na ako sten lalos. Man pensing akong sa kakitan svenam kuya siya mga akong kalagwelang akong tika. Nakasiwa na set up ourselves for failure. Kasi na set up ourselves for upsets. Na ba nang kita ka na si kumisi akong di mo ulal King David ato na hilit lail matatapahan ka at manili sikyak tari malatlan ka. Sikyak tari na zil. Kalam na uzan met naftodo na zil si. Naligin kat kain liye ba ki saptalong ulit ko siya akia cabinets lang nga mit cleanse up lang mit karangan finances mit karangan ime mit karangan mayunda managawa lisya ki kalam ke in orana managawa in order ayana ki kat kalam ke lim god in god of orders napanangal to na ki kolla in the kara mitan siya wuke tafila na ki kollan when Nathan Solomon siya mapamtawat ksamdak masyasingan. Na masyasingan ilpak ya masyasingan menlem katilak ya ma epangan magdefashke. Kalapangan ma arsyu ngasrela fosya kursin ng ako min samsam ke inka nila pangan ulela singan lines going in efara. Efara pangako fungyang na kaya ako lang ako minwi me akflat yun. Kemulela si bisaya si matakang. Nabangan marshiro ka, ngalalal fungila tafilalan fos na tok na ke fos akos na banga samsam kanya. Afin kung tafilalan tin gerit naman kung makalim gepe. May marit singil te masase sina si kumil, taga na si kumin sulpe akes makin katya. Sulpe wakrek na naklasya na katashin ye. May asin nga kung mga kumbangon mo katala na sa mat ke kola ka, ala na wona pa yung naklasya pa ng kat kain vak mo ngat tinalain na naksilom nga nangal yaman nakla kay wodigin nakloman na mesingan in a diplomatic way nga fakat na jumla naksilom nga tinalain ta nga nakslak nga wodig King David elte fashangan ke in flow ko we lem god in kay nak kayo win natal in kay nak yan ke in fact lo kumin ko palike ako sten na ke masap na gawa malam gating sang na silmosi siya. Nakumin ko, like, nalim gat pa yung kuman. Pangan marshiro, alag fila malutlut siya kada taga na kenjigan na supek, kalim marsket, dasogat pa. Napanan ka taga na sikul siya, makumin, along siya sila ako, siya pa na, pasis marsket, makum travel na. Masik ay bat kati, New Testament na samsam.
Because I couldn't fool. Only less. Pangan March Ruka, nasi fena remind yes fena la, with nga we pa pa, nan te ala nam tal nan ko mo, mga fa ko po, mo e meter, mga kantik mo. Wala naksil, man, natin na line na naksil ako na won digin naklo. Ano kasi naklaman doon? Naklaman uligid naklaman eh. Natin na line fa ko man. Apakin mo gana la faksil ako na won digin fa ko man. Natin na line. At na line, ano kasi nakslaman to? Nakslak nga, ano na uligid nakslaman. Yeah. If ako Nakit nakla ka. hindi na fa ko fuk yang wilim na akayal. Okay. Kulo man lang singkat ke ako sa na position lang with clans up panang katkan with lot of shit. Tarla na tigin pangat tamlan sa ulit tigin siya na pangat martial arts. Lewe kung kilo, nga sa, kaya yung balance, taking interest ko, taking siya namin, nga, at kagauniste yan. Yung malap kak di siya, kaya Asia kumi dikia coachilallan ngan ke Facebook lashan. Ale won naksilom da wasilak ne woli ki masilom. Da ekam da seksin gat med la beke ma wo. Glamalat, my friend. Oh, hala. Push win guess na bay. Glamalat. Yes. Launching cut. Ah, yeah. Kablona ta jiwas. Taking siya na, Kaya mga una yan na, ale galim na dahilan balik pero wengan. Saka mo nanaklo ka, wali kinananaklo mo. Naman lang, ale galim, saka Euros me, kaksaking kat kayo kayo. Possible ganyan. Aron dan correct magid daliyen na. Ilan mo le. ha, Give credit where credit is due. kaya, pangan, coach last na uya ka, ano na mo nakslaman, da shakta. Nakslak nga eh, inge, uligid naklaman. Not the line. At Not the line. Line ko ba nga line we. Kunokon yung Wednesday pa, sana posted nga, kung ka, academy pa. Lawan lap. Lawan friend, Lawan lap. kumulog quote sa lumang, if you get up that same quote, mal kumbay is credit ke quote sa ngayon. Malom. Wo bente mo yakap, malan ka tibaka, wafan din pa iscredit kaya. At launching cut. Alright, kaglaman lap. Kita siya lagi uniste, ano ko siya nga, sige uniste nga, glan rande scroll. Sige uniste nga, fact mo, enlal around na, patembal on way. Na, anage, may tluwag Monday, Tuesday, kalamihan. Kada tafe mo pa na, background siya pa na nga. Hindi na, en mga tempolan ka din in akfas siya, kumasaya ko pa iingin na katkalam kaya nga na, katigil siya na, lemon skipper ba supaya mga kunakon siya? Ako ganito ko, siya kaya piyayang yan na, about 5 minutes ago. Kalin, aglin gum lemon skipper, kula malap ke, arulong, pero na kayo in cash account, siya mo sa lang kunakon nyo, nag-uniste yan. Uniste ba sila ma sakay alal la ka sakay wayang no na kita kulamalap na sum ke ipsingan na gravash na met nag-uniste ngan showing na ke muliplit singan si fe singan nag Marichalas ke CA Chronicles longol CA an force longol algas fangil sapta longol lu force sean na ngay sibe usi payapal na ta siya maguminta kayo ni bataw ke read ke na may read siya ano kinakalim yale let me see okay yok sorry kulan usi or like kalim yok
Vexel of being expository studies, but bangabels makumisam first by first bangan. Na ke David el die mai nge laklin lem kadil to puk proilal na il oro me kiselal fin long o in kal kakalgal wit lal around na gas English inesing an ek like kasi version or nan basi dengan the mitzvah na bangan. Uh, na fashion met foslong ulya lom nuk se lom nuk sin lem gat se musil da rela yin mai so e belong se ge me kise o or ek fe shat na on gen yen alu fin gibian in bel saying it na on get lemon fang lat ka mi bien ale lat ka mi bien ale donc David nagil lom sin dokra lal palace lal na le deblan ka deblan ule ang an nagil mixing and dahil mut kumon de siya man nakpin ang usi bangan to kana sil ila na kalkulan masay da si lom katten daw na gatchen na fact le nga pa kat ngati to kan in ang nila dagil lom mamay da masay la na värsta med nage fos long dolgolan na na fos dolgolan lidang ta shokta det vill det jag kan som alina sin gat och är mejen elsangen ke katlas senadin lupuven lan lem gat na askda shishik el yalal tokoshat David na ke ilen som ek fashion mai an na pwedeng elgis fe na masayak siye na ilgi uset daptap siya na mga samgin ke tosta kuno kan chicken and tosta o yes na tosta de vilgi na kan som masayla ko mulien singa na en singa ordinary lang us kung kan en siya kung kan Islam na David mga fakle mga CFOs mga long siya siya matigin just kalila sam kun na ke David lang nga muli kila pas ma yoki metan ngati istis ka price kimalan ka na min gusto na si kumising kat metan pangoy la siya maluwela la siya katili use computers ka use desk sa ko siya mga katisa usa nila maluwe o yes al David nga lang mo ngati is maluwela ngay sang mama yoki mit kalme na silk inzang klan sa pagkat na first time nage sapta long luwo fosean el rito inge kimay inge David el fact painge en si temple lon lem kat on way painge long sa ma Israel et a fa or mekisela los way na meritting usila siya inge na kat kalam gina pia en si ma masaya kle temple lon God nakat kalam gina temple si masaya kle ngan sil Solomon tohat Solomon pa fashion pa kana era del sin ba era del kana usla na il masaya masid era del masaya lang and pa lem Jesus Christ el da kasuina de temple siya da shakta pangay oye pangay temple siya sa monya kipulan bel siya ma tunan ni Israel mataak or flat lalos kene pa ilos sum udok na in shaw na en si ma sol lang Dr. David Elingen na sila lang at kaong gila pangan en si ma masayak let temple sa nganwaya na nasikum gidan use in non-kole okay na may kalme na sik ngayon makinfaka na sik may reaching na sikimut ko palanpel so wal madalil igekta il casting selective tiyan mo na ko ide kang one medal na sik mit nakadil siya magay one na ke Dr. David wala masimo ito na urine ka at pwedeng il Sheila enlon God. Publikasen är holy. Men opposite land holy. Opposite land holy pa common.
Malon kato. Il matal. Kalmi ba mga siyak le tiana or magunyak. En si may masayak lang an tebulon ka de masayak lang an. Tong sa bil tak lang ay mula lang amas kit yung siya nas tosto. Ila mula la pana yokse. Finde mo itsimalayan ang mga shot sum labana fushiashiko ingwang mulu tuna. Dako sa tingin lang mama, give me your highest price. Price na baka mas mga muli yan. Nakachakin na game, nasikum mo siya kitang kalam kita. Malon ka, ilite common areas. En holy, en sanak, en matay, pangan nikin na cleanse sa plush if now. Giden de, oran nakla so in force, tako na ke, akflet la. So giden siya, giden, ak mo siya nakla so, nakatako na yurin ka, or akflet la so. Pangan siya la, sige, masing ako minista ki may litut siya. Le, malon ka to, siyak le, ti ano rin makinyak. Enlon ka to, ti en nawaya. Na sikum mo siya, gingakum te mul en sanglan ka to. O katako rack flat la so. Kuten si, kuten ak mo siya nakla so. Vi ba nga made along siya liyak football. Nga football ni tayo na nga, liyak football ni tayo na nga sumbuyalu. Ala convenient na upe. Nga sumbuyalu o nga muto na kuf sila charges ako. Lal kuf ka dalikto. Nakla tinahan ke. Maluto na ka tinahan ke akfaleta. Nabangan kalmen siya la. Tingat ilya na game enlan ka. Kuten sikat le. Oran nakla siya in full undivided attention. Lash na sinlame ka. Na masing ba ako minista kaya in counter kadli kat matal si mga akfasya in halim matal it's common not common things lalle siyak la men bagan kalmen matal if all man kadli kat matal na ngay doing say si flogon mga may kuyaking tosto de just ko la akfasya na ro ngab dagro tingi say na lemon spring if inash faklos not nagyunista yan. Tingin siya na? Naglaman na po na nga. Uy, kuwas kaya kataya mga siyan. Kaya na shift na pa siya yung likina pa siya yung meta. Oh. Pay, kafkabel lang. So, Okay. nga check online daw po na siya. Sabi na, kama Okay. ko, pero kulaman lang. Kaya, gumgula ke audio checks nga. My friend? Tamam söyle. Faktiskt ben allang attitude çılan King David. Attitude çılan King David. Eller både ki top dollars spalar upp mig. Men bangan na pan long sa silal na ki na silem gatkan. Mama boy meta masima kimi. Fakta na nga sut metel ya ki. Asut na moni magan ke mama falin aklin kala na ko lapan long silak na kimas nga sut kimas ma boy meta nga mula ke price ma yok meta pe nara mugi kulas pelyo ana national reserve sike katsuk na ya magde ka gas pike katsuk na deke mugi kulas church magat suk pe kidan ispermål ke mga mukler. Gau. Forget po man sila den biblical pe. Kat som na rin med kan kat sila tu siya med langa som na. Samra kun det ke sa den som det sånal samman till den sukko da. Au. Nara pa no yema archer also. Lem kat magay na FDM tan yes. Kena la na ki oye men modi flash ki o yes ya na vana mata ka na David la na ki mas ma wo meta pa e se Filipinense e ke mona ke top halis la passa ma yong meta pa la in kalen satisfied ke mo in fact na kalenda not your fucking mambo in makisi na mo la na ro kulo malam jingat lojin Klona zoom ke acte yesingan no ke bari ke follow through.
launching card. Lain Frank gula, meti kita agin balance tegi na. Gusto mo wigat ningi na Lele George gula Marsico, Mirahela Barney, Lai Dalensa, Melissa William. Gula ki aslo wasan kaywa. Kung kung sa wigat ningi na live at sakta. Bain ko was kawa be viewers ma wigat ningi na gula ki aslo wasan. Charme Dossier, Armanelisa, Caitlin Gexa na Degin son. Lumalap ki aslo wasan. Namnas may fact ko comments malum dahil create ke comments yung kitan makan ito pen. Na degin just ko bela ngayon sum. Si the fact lumalap na si Wos, kaya katayo ko maparsiya kita singe. Ngan we go spend cash na kung si kita staan, di semblance nga lu. Fact makadel tiene na lom. Arin lu sambulit ko fasing ngal si stanzas komeda. Wasimetan dagi wasyak toluan fakoinge. Toksa David el mata okak inlom sin toksa elem kadel karangan lang digimet lokalok lang na gawa. Na toksa el fak na sil Nathan mit pala. Inge ngamta in silom masala ge succeeder at taptabin ulang lan God on inlom nuknuksi. Nathan el the book Ara manake wa makumnan kaan mayan lem kat elwiko. Kat summa ke fasimit ngan akalemi o kak singan ba ingena tugun David elucidari tap singe Victoria elasign onin yakya kaksya ke celebration singa. Na misinge na naksimata kana singe ba Keel mataw kagin lom singa el matalin lom sin dokasha atap lan God anin lom nuk si ingena el forang naral Nathan paneten el fakang arang na kewa makumnan kan mayen lem kat el wiko na pangayan si ma daga ke faksi ma tamil frang el akademi ke Nathan el bangon na mo ke successful dari dako ipse ke Ark of the Covenant nge ke tap dal jinge mukui kui sa ase si bange na ke lom si sin God ingan masai yak yak ke pun God ali si vera vak mo eltia enena ananak singe the girl David ke ben David man after God's siamet makadel jilala mo ale fashkin geneklal tarakta En si Maldena, sokla Maldena consult, Willa Nathan, ilustram tramin metna. Napata lagi fasya ka kung kifak mo, tasakta, kalme siye luo tolu, me, masing epidagan la. Tasakta in fong siya lim ka til fak na sil Nathan. Pwes me kors, fale fak na sil David, met kalan sa blokla, nga fak, tiya kumpa met sima, emasay si temple na siya, ngayon matale. Ekipesi nga molala mo di Shelgi Felicia amin na misinge na inge nga suon na tayo si temple nga fascist na matana in lom nuk. In fascist lak na kayo yun mo di Israel wangin na pel nga tasyak sin matkol siya nga sulala ifo ko ilostia masay si temple marek lagi succeeder. Kami yan po sa gusto kan jisla. Immediately Godel lupsha conversations in Maslol David and Nathan. Nara iplal ka ba fak na silge fos migos nge. Pala fak na sil David. May kalen sapla. Lakat kalen saplan kat katiye. Naknasip si mga kuminale na esmak kaya ba. Langa pasta siga tigin siga lemnister siya. Sum na rin God, tramram na sin God met. Kaya na siya met. Siya kla, kung ay fast na met, kung ay mtana yung nga shuya. Kung ay suma lepo layot ka lese. Mayan, mga faka, kadene na kadin, sum ke proyeksin God la piyeke. Na pange, los kafuin na nakke, ay fakla na alakalim,
dia kumpa mai chi mai sa tembal singe pada ka ki no kon chi du stan na academy class fm sa ia ta e ashi plalge na ora la academy la el cashelos que tang lalos que cost lalos vine ni chaba inga in relax sudas lalos de gienwe ne o yes ya ta kan ki pel singe sonna ashi tembal masala na se el debana dimani tajakta one naklal David tajakta te pange akulan gada yo ako silan gat nge ba sieva ta ka ke suppose ko nge ke suppose ko lal David nge en ma kingdom silal nge to ko sayal silal nge in kain on ne dok mabat pa kadita na ke masala edulok yak aspel si galawi tajak na in kol talik na din gata ngat lan gata kawul e paligi na naklak ko mo o ingil fact na sil David magkalan sa plal langa lem gat kala na fact na sil ngais kum naliki liang sibin ni mea erota kumin lem fin metlak med Israel ngata wi kum yen na kiwa kum fala na we ngata katang la metlok klom na kiwa yemotom nga fara kumin boing o na met kol flat le na fin fel na fos algo shia academy la success na kewal al David God el welal in mana kewa ma ilash kenge bana ngara king akom seksin God in gashi kat ke ana sima magat mokle kat sanggulo na sin God ke gashalal kat kan accomplish mana kewa ma ilorela kat met ke kollasha kadin de man kan la ine mana kewa to kayo role me kol lalmet met may cash up karanginyak na kewa in wangen elya sikyak to kayo in gat me posingal vak mo nga ta sulela sien na sin metlak med Israel e akalo si we to losin kain mata ken silo si fena et tie civil aklokalo yeya met kuluk fat tie civil akke okelos ona meta wasinge academy la katel sulela en Israel sulela metlalnge inakalosike enwe diem tawagin na naksinge pa ibidel liela ano tap singe obsolete sista ko tap tabernacle singe ga usod usmea narake na naksinge ma me shme ta ke belzima el bangon namo obsolete tabernacle singin uta ko dudak me yen mai sise and los for me wea tarak takat baba tamas ngasao el akola metlalinge bangel shilela and metlalinge in kain matao ka ko in de shil back luki ya ke los na payan singa taka nagi David la akolen masai tembal singa tarak ta pakuno konsipe edustinga nakalemila alena ubele me fok sama sorla kel tasak ta sieta ko ke me pena shuflalan ma eva itakan si Kunokon singen ke pelan metanan ka met ban ke pelan church se ngata pakia da losin kol metlak med Israel ngawala na sumla ngai karngen kom diki metlak alaklom na kewa oi be nga farain ostalik na tu na kadita be tukun kol la Joshua la met nanan gange aspel sima kadita mat target spirit ke pelan Israel ma elos warrior all guys kol dalik na din Israel nge ke kasiplan pel alana upelo sin kan me orela success talos in galem the bad bange akoklen gata ke Moses el da falla Joshua el kan kol dalik na din gat nge na ke felin oleang na kisik ya gang fanis yun pelal David ma David el vlogon matap ba onin gak cha correctly na el fin sakinen rela si temple da ba ida kyang nasil fakki kyang nasil la me tel pa masaya temple singa laki melutu chi kisyan nga da ke first long la ko snge pana ki faksila da ma shirle ke first long la ko sha
ma aronal gain sangen sina sil free da jakta elfakla malan gata el de nanda ka wangan molo kalmi ye anpa asha kulal David Tari na ke ye insang ma sioklen alal insang me masayurek malan gata nagimulutu chinga ito si fak mo LM gadel de enen alom mayen plan lan gata elno naurela tari mama enen rek mala plan like salvation jenge yo kipel jinga cham ge chronicles cham kun na kipel jima elos fin jak na ke sitem balin misala tarak the salvation jim ma etaka ma o kakligi mana ke wange pa dynasty si evatako ki line la Davida yokligi masasing mayen paga de tam singe la temple lan kata pa akia kin ngakum singe namalutu chinga ta ko na shesh in tafula pe na akde ki Monday Tuesday Wednesday ala fine David en matkalan sa plan God ke orela lom si sin God dahil fin de siyak sin God de pangan makadela sign na sila tie pe kalme bakadel reject ilye Gadel ako la maleusi fal na siya kasi. Maluto na tagape in kasi kat evin makat ngusesin kata te taga na siya elusi ke sina oye. Nangako min de siya sa fungyang ke mayen elusi pa na siya tagat na paliki telie la orek la fuka ate si mal sina siya ke. Di David el ne te metsima masayla the natal pa masayla aspel pa na yoksi David el sistam nakihan singe oyepe eligie pe mani na lapsi insang gasha masasinge naban gasha mga norela finne kadel chene no lomsingen tarak la David el shak norela akulalal naki mama efatako klamalla pelang eflona de subos in gasha yake enchelu ma na ta ye ke maluto klamalla Well, digin just ko kumkula malap and there's some element frank min Freddy by fucking digun dostan. Lemon frank as fuck kum nage dostan commute check mic tuan. Kaibangan. Siya mga fakta piya nga. Ano ka sa sabat na phone na kat kilong siya no be. Wala si Belgi lang at tayo sa amin. Wes. Kasi kat loose. Plank yun na. Dapat pa nga, oh yes, yung mga, wo, yung interest ka lang, akta yung kalim, fakwa. Ngayon lang ang ako na screen fast na fact. Ngayon, kapit malutut siya nga pa, final say ki na naklas nga, kila manifest, basically ba na manifested na naklas nga, kaya become in reality, cut pa effect la final say kaya. Na ba nang game with the tough po sila King David nga, el console din kaya, el fans ba, aram nga na kayo, ito na katin siya, yung nefa fact la may tako kaya na, may siyensin sila si Kumafin nga ako mismo lutlut sila siya nga mo, Tariwagan na faklas na kiman na kayo dahil fakir puklano siya mo, my people perish without vision. Ini na yung nashkret si pa, tingin tres kalilaka tayo yan. Ini na yung nashoye si magat bukti na kinakatil take over. Tanak na buwan siya, nailangan masaya siya iwaya na kima, si Fokay nandugun mo hamdanin mo. Kat na naklas rin ito kaangan, namalan ka ito ang kitablan sir lil fact, pagay holy, set aside. Hindi na yung nolim kuy kubeke, di ba ang non-cat na vart na rela. Hindi na yung nashoye mo, o nakitig interest ka lang ito yan, kaya. Hindi na yung nas consultation na siya rin, siya falet na, hindi siya ma-fact na final say ki mga kayo. Na finami ay tututla siya na mo, kita tala, kita non-cat, ikek lang mga na siya na mo kat sumayin ka tin shoot ka. When masisis ka in fact lang, when ka mo tigun jersey, ngayos pa na ka na liklik mo, o yan na fashion, na ro,
If I'm time it of the pie, kamesi si kaya ko ngate. The pangin si bakte magkatao dito patla ATP. Ako dito patla. Nara nga ko bin nakten. Oyan na matig interest ka little fact. Fact. Orela. Musi mga na rin lem kat. But then pa litlik ya. Fikat po siya lensang na siya na lang kan. Natik. Wala na aksilungan. Fall nam siya. Ka manatik. Wala na aksilungan. Kat sam na ito. Pangan. ATP lat kan. Ako dito patla. Laman lang. Gastasis ng alto ilabe. Abbreviation ko. Listen, klamalap. Klamalap ya. Kung klamalap ya kung mara, saan ka ta flavoran na ke, lutit lang ko yung ko. Ano siya, kaya shit, ba mga lutit sumningin na, gibalan Belgium kung nga. Kaya shit, good idea, basta siya, ADP, Auli the Battle, na quote, favorite quote sila mga piya. Kan konek, At the line back naman. pangan, arla na wo na naksing, arla na wo na naksiluman, da sakta, na naksila nga inge ngalita wo ligin nakluman. Na wo, ale, usi insang, kat charm gin, ishesh kin da sakta, usi na shesh kin likshan, non ko kat may ta, le malon ka ta, para tigil, just kin lakyo mi piya nga, le, kat may da katabela, kite, isong kat yan nagamangan niya, halde ak fosik, o yung kat auli na battle, kin gain bela. At alam mo, Gulong lab, ngayon, o yung belon sila, tigil sila ak fasye, kung sila ke, Friday. Tigil sila na, Kaya gula naman lab. Maski pwede nga, ilata ko yung mga nadutila, take interest ko la, nga, ilan sin ka, din rela pena, introduction kay Antari. So, siya, mas nangaki, patin cham din made liki may lutlug tenta ko, ba, may balance di mga fight lagi merit sila. And, si Vez nga in fact, mo, si Vez nga in fact, mo, katile oro si Lom, si David. Na merit nga na sin, si Chronicle, singa dit ko ash, it gosh neke singaul. It gosh be neke singaul. Na umbin riti, singa dit gosh siye fashion neke singaul le ko it gosh e. Tana pa taking dress ko le riti pe nage luo Samuel ngan. Na Nathan ba inin magbalance ngan subtopic sige subtas nga dit gosh ke siya chronicles kan back mo cast na Nathan na si David. Nanga kasi siya kinasil tamay sir like yang sila. Siya Nathan siya ngayon mga yaya ko. In magbalance eh. In fact, maya in magbalance na nga flow ko nang nasilan ko. Yung mga riti ke mama il supay mga ko in cashier kaya il anay natin may balance in lunlom sil Dave talk siya Davidan il pamdayak si Wasil talk siya David nag-review kiya mama il day ni narangan ko il pinapamdayak Faisal ko il pinapa anay takoy na ako la kingdom ko kingship sila talk siya Solomon when sinatol talk siya David yan marang ako siya tamad sir dalan ko may nga life yung marsh may kuya tinalay tala sa Nathan ang siya tamad sir dalan na si brief introduction kay may tsangan Nathan okay, di sa lang gulo, fact foto to mga lutoy la kel ni yen akat kalam gele, tokos, with balancing Nathan pa, sumaksuo sila, tokos siya, David, kibel si Mael Darela, o yes, na sil batchi pa, lura pa polyak si, lura sham si, insang aksuo sila, o yes, o yun as kuluk sila, in fact, osh mait si, sa mga kulo, nene,
kusoso kusoso ko natol ngayon may sisaya le pakandan yorol na il somde na yun mo chende unia es la maskufan na natol ngayon unia na to sa David il follow ya kailangan kay mo tsingan na na show en yo kiel na il kumba mo tsingan na pangamdagan siyam gel Nathan egin mel oracle sel kan may tsima to ko siyang da suk itayak yoro idek advice se na egin met palace mar kadlor magin insang tafel pasel na sil to ko sa David sema usila sa galbe finne kumbato ko siya kumsik pa kumsik pa na kaso min kadal sa ben sil yes mabina sil Nathan ilan sang kaso to ko sa David ke my last kan at again sila bangan ma fact flu lock na gain sa vidagin kaso in lockin na siya ko wakta galam kaya sa with pala Nathan sila sema nationals may ito kat ito ba kita Nathan na may pero actual stars ang hindi akluk yung may o inoro ke long siya insang tapok may ito kayo kaya ang flow not pala Kalkulo naman la. Kilo ke akatayas again nga ui pelutut kaya nga masya kumindra na. Lakate shoyan na ke may lutut slash. Kaya pensa nga pa. May tep lang ka tuta ko anin lom nuk singatari na. Kaya kuwas lang ke tigin tres ko lang siya mon piye nga. Il siya mon na il siya mon la tefon pel mate ke sham sa ko mga shoyan na kaya nga. Kin talk siya David ilala na il non ka ekla na rin na table sila nagke tep lang gat ko na sin gat lang matale na Nathan may palace nga faking sin malenaro min lim gat ilwe na pana ko long kaya kataya sila take interest ko piya nga na fashion nag 7 4 seat Josh nga and kako ay nga kimay nga fact na sil David may kalens up vlog Pasyenggad na sil Nathan paingen. Kimainge fact na sil David may kalen sa block la nga alayim God kala na fact na sil. Nga is kum laligiliyang ship inime e oro to kumin layim fin may lock may t-shirt. Nga dawi kum yen na kawa kum fala na we e nga ta katang lamit lokalok lum na kay waye matom. Nga vero kuming puweng ngayon na may cool flat na fipelo. Nga daw sila na si N na sin may clock may t-shirt agalo si we talo sin coin mata kien selo si fena dia si filak lokalo kaya. May kuluk fatia si filak kayo kelos ay namit. Pero saying ke God reading kasi lem God in fact na sin Nathan nilan som fact na sin talk siya David la dia pangan masi dia il pairela il ne non ka nagiko siya montar ikimandiangan il ne to ko na sil na naksingan to shock to dia il pa akwakin ko in akfash sila na naksingan no but then again na vision singa ni dekyang na sila na kilemen prang fact itek yang masingan len liek na mon na lem ka de lorek makining kan sang may se sa ye se ma il to ko swini sam ma lut ke frete ya frete ke Victoria ole ang lan ka my Lorela na sintalik na tinisyan dai kele prem Isaac talik na tinisya kasha te sunol tok siya David na ole na lal na sila pa ka treatin mi saying seat pa seat Ulayang langgat ke Fred na si David pa. Ileta fero to fitela lincoln lame. Ingon lame fellow. E levet ya si solos la ena ke la si sola sola. Na jam ko nol tok siya Solomon. Ileva orela na si win na sil. E ileva papa si na sil. Ila kaya levine ash en il tafung la we. To siya kilax was ila levet ya si sola ena ke si sola sol. Toko siya David lang toko siya lang may t-shirt. Naulayang siya pa show kaya pinyak lang. Si Feo fact mo, katilaro si Lom sil katilaro si Lom sil David.
Nail orela to ingoin toko siya Solomon pa in toko orela lom sit tok siya David din matain lom na wowosil tari para non ko mo fo kung an matagyan na wowosil lem ka din matan din lom nuk sit naitek yang na siling koin fele ingen na naksen na tok siya Solomon pa koin akfash sila question nga back mo what's up na sen back mo Kibellan met nanan ko ame sa nga tapaki at ay losing call may itlak may tishay. Nga wala na na sim lang ay karangin kum di kimet lokalok lum na kaywa ay nga faray na ashtalik na to. Kasi nung lalan laim gat na silpa ngayon pelsen pa met nanan ka pa kalalos. Kishi pinakpak lang gat na sil. Na sil losing pelsen. Paingen may read kanon merit sike frete ngayon amapangan maarshiru ka alalal mo arshpayuru singkan kasila sila naman Okay, daging kaya isa nga ng global lab. Okay. Kay global lab, ngayon ko kaset yan, ba nang ngayon pera na zoom taking trust ko. Even as may vacuum isang wayang mamastar yan. Walau si kaksakin kat ki Tinisena ke akatayan na akong orela ki Kunokon si ki Fred yan. Wibi akatayan na ki walong. Alang si ake kung may pagkaklum malit na kialem, pagkaklum makakatan ba yung sa makakita mo eto tayo ni Kim si Mepe ki Fred akay kong wala Lamin freng ash vacuum na ge Fredian. kaya to Ao. check it sila ngayon Man, global lab ke man, energy ka silsiak sila ke Nathan. Kat fakal Nathan Bell ni ko kat ito la staff po right and of ko sila King David pangan. Panigi ba na yung kingdom sila yan. Ke ako siya ilal. Namasi alang siya ati tutlal Nathan keo. O anak ko sa malay lagi dyan Nathan penasin de. Ke fakal tamlan sir liyan. Ilkin na fak ma King David ilang sila. In fact, King David ene long. Di naman masrele ngan gilong yung mga. In fact, na sin asis. Mga mata ka rin member niyo, mga may kektan si kanta, mga factors mo. Kung babait siya. Di el ka na, mga tayong nirangit, David, mas nga kifang jubda ka, tika in fact, niya nakasama yung mula pelo. Di na. In fact, yung nagtimpel na. Nabangan no yela kuma nga kumita ka nagi o yama nga kumita compromise ka tayo na mga kaya na si kuma. Nga kumita laman rin tafa niyo yak ke wiglan kat ma name kat lang kaya siya kaya taran na tapan na ko dito ko suin sol. Ko kaya ka siya na di kanaus na pa. Figat fact na fact mo ito long si long ya. Nakatinaply na sila. Ay pa na nasit na kita lang. Finga kain na talik tika kimana nasa nga sang mas masuwas pa yan na silos mo nga akong dal mo dal tika ina daliyan ako ak super yan dal na yan lang si sila mo sila. Kalnam na si Slaplo so na naman na yung mga lamang Friday from nga fact siya. Nga fact na la, when Tamlin sir then touch base ka mo, lay lang kita Nathan chip na sin betelal sa year. Pangan, fact siya. Kumenta ko binlong, kung tema shrimp pa yung long. When kat tinid lakok sila kat patay phone yun at yung first microwave. Rick, Vegas, Oshona. Oshona, Didi Lakok, sige mo. Ayan na nga ka. Patay lang
Me kumte Friday naman masisulat ka tayo sa siksa. Inge. Baka din siya tini lakak siya loya na si Pel. Loya na si Ken Kunokon. Hey, Perfect na no yung na aso yung patas na ta. Ay naman na. love 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 Atal dal gidip ke Pel. Siya ay talaga check na fact ken Google asha. Tasok taas pe na yung kan sikat na kisi pe wali. Okay. Padang banget mas nga ki guest na message pe wa. As phone calls nga receive nga stipulation mana nga ngate ngarela pa commitment no nga we with the Tony o ka. Bueno. Na ba ta finja kingaita la o yelo ke Bible study ke Tuesday as nga frie pe life ko causing ka nak nas na sikke lan mo kain. Tegen die zijn en dan ook op verder maar ook op in placing zit. Nou wat daar jij placing zit als je dus ja coffee world dat naam la. Levin friend, gulawan lab. Gulawan. Wait niya kadas lebe ege kapo gulog Yes. kung pinawagin quotes kung filiyan kita magindi ka na Victor ko. Gulaman la. Kasi ang aso na misa ko dito man bawo kay. Wala. Ke mas mo na bawo kay mo. Gulaman la. Akfresh ba kung may nakakfresh yan? Wala, gulawan lab. Ana katafa ko sin pe. Kal dari. Okay. Okay. Hey, Una. Thousand. Gula. The place. Okay. All right. So, kaya so gesette an nakatavak fashion faglos in nagisen rian bella so wo ngamokat wo gebella. Svesa gesette an fak molem god il non cokelos se posisel. Na kumdi opposite singe pa masi usi kashkshot na sin lem god pansifolet. Na svesa gange lem god il non cokelos se posisel. Na mekalme kat finkilem kat non keko at na parang masih kita na nagtanaskia posisel. Sama upe na singkata mo ito. Ashpe gasting mitkumro nashke mikata lang ashke gasting false humility. Kat tehel na si wasil kat mo kat posisel. Alle ka alim be o yesingan. Naro kadilag tanda ke masiwo so gidente katisa na posisel kat na posisel nakatfale dvuklen nan sina kat leisure kila mo ito na kayo. Ti posisel pangan. Posisel pagkatabi kung fakla masiwosan. Kung finne tentation na ke to sok to kung fakla masiwosan ke in longse. Inas kunti aklukke mo itsingan kunti aklukke la kun fak mo yin kum ke cash mo itsingan. Nalagalim. Na bomberitsin ba samsukungan asha told you sige samsukungan debdek samsuk singalal kurs ipsimengan pa akfalet lon mas lang na siep pangan ipsiya ito kan pa akfalet matako yurin toko siya mitfalet mitkul na ipsiya told you ngan pa kesupin long kalang lalon kat. Na pangan kise sige samsuko ngayon. Sema kaya fulok na ke si veselash ngayon. Fakle lem kat il non ko kelos sa posisel. Na aki flie meritse ngayon. Na si kuminanak siya nga kawin non ko kaya devasta me ito. Yoksupe yan posisel lang maitse. Masih usi kasat na singkat apa opposite lan insefalet. Na kikachangin posisel kan siya kalwa ni. Alle asin maslos kakawak maitse na ngaliyele filang nga siya na ba like orgasing a false humility. Katisa na long si agat kima din magat posisel agat buwi na pang mas mahusi o nga iya ka usi elya na siya sumay ito. Na kaya susunod ang samsukungan kung siya bawal na siya samsuk tol ng alkos fos na alkos pangan na ngayon siya nga akom to gani read ke fos siya nag-fos toluan kaksak lan mas lang
Samsung oike kinyak mamalal David. Klen sige sumna ke. Kal Samsung to ngalal ko siya ng riti. Ngasot ko lang na sumlem ka. Ke insiyak na phone nga on kaksakin kum yematan ka. Nga forla nagit timbal matal sum ipasla kaksakin inem kishpin long sa kawul pa yelom. Oye pe kikum akkalim yele inem saplom falet ligi mana kayo. Sige lang ka gisesi ngayon, falet lang mas na samso ko ngayon. Iluksyanina sang koyel na vonayin inakfashe ko in galim sigat ke falet isilalingan. Pakisesi ngayon, gainsiyak na phone. Na ipse fos akos gilime ko saan samtram ke falet ko yurin to ko siya. Na ngayon wisi Bible nada so fos ako son. Toko siya na kayo finfelo ilus ifa kaksakin kum lemkat mayen ilus long wulay lalom. Ilus ifa unkekin orek malom eke wala na yoklom. Sa mamusing ang akum di aske toko siya mga tasak taka charm kin met cool mga directors mga presidents Akfaletje, kaksakin kat, kimawu paspas. May sama kung vinegin babase, kung sifensaw lo man, kung akalamin na sin may ito, ilusin kalam gila kung kaksakin kat, pangas siya makum ganaron. Ikaw na siya tamlal kalwin, gila kakasloman, na kung ora kaksaklon kung sifensaw may tayo insewo ke, may tayo ngan ke, ito lo tayo lo siyang be inkoy nito in kaksakin kat. Sa may lo stikin ka, akfasi kaksaklalo santa. Kasi ben, kung may call siya, may tayo ngayon na sumliya o yellow man, parang kaksaklo mo, ito ora may tayo kay wipa kaksakin kat. Na fos, on ko siya ko saan, nagilong ko lang lalon kat, in long la, may ito ke lang lang may ito likiyo nga iye pa fos on ko siya ko saan ngayon isip Bible nala siya nga commentary fos on ko kung finne matayin falet kung non ko kelo sepo si sel mezi vesilashkan sa samtram kin kadil non ko ilos sepo si sel vast damit kum suye met fileng yen loisle me. Fosit ko siyan. Kibel may lokalo ko round yela kum karing India me. Pange karangan ng likyo nga si ki cut flat na singin. Kum lain kaskasaklan met lokalo ko kum mulia le kipo kalom. Sige mo ko kum pinapatya nag-iipsin kumin na kaso. Kung taramana kayo makumulay laki, limkat, long siluman nito mabad, but aksa filawrik ma, siya kumatawag, araw. Na ngabag kikakakam reading, usa si kumkitan non ko nage, kada pala, maupes si raw ni katle, na kadyan kun ito in galim kele, limkat, flat na siya ngayon, ilbay karangin katyang ligi o ngayon. Maubende siga na siya. Na fin ba cut flat na siya ang akum akflat siya. Fong akum di sista pellasyok. Kiden akflat siya. Kiden sugat le mea ulelal. Mea kaslan kat sumasla. Mea kaslan sumasla. Fin ba iptulog samsuk dol ng algos nga. Samsuk ko mitsumas mo sa samsuk nga ilsang kaksaklal. Na may cool na kayo finvelo ka. Toko siya, masyarap niya ngayon. So ay basang kaksaklalos. Ifo, may yen kadil karangan na los yang liki o nga yen. Ang akum beas kaipsi nga. Mga paginakum, ganyan kan soga o maing Then sang akflat las na singkada. May ito orekle, may asipe yoklan may ito in sang akflat. Ilusin pa may dinak. Ilus pa in sang akflat na sinlem kat. Pang sipelas may ito.
Ngagulo may mulitsenge, ngay tuwin senge. Ay gagin balansel degin Driscoll, but the vast meta. It's about some akademie le like as we got nigin Eileen Lango, Gulagas Loman, Dele George, Marsico, Mariella Borney, Lai Talenza, Melissa William. We go beyond better Tamal Calvin, Gexa, Kaifas Charlie, Desin Kaifas. Charme, Tosie, Armin, Elisa, Caitlin Digexa, Dickinson. Glad att jag ska vara som marsingen. Namn är så finnas med fack och comments på dem. Det great ke life it la så. Och det kan jag mer konfin ke sjuka di mam ke in the near future. Sjuka life la så som like gasinggold.com/live. Nago megan shuka di. Ingen nagat stream na ke gasinggold.com wang be YouTube. Nangay doing senge. Daging sa last fact na ke mulutsengan. Una, laman lap, alakalim. Okay. Ay, gulo, ngayon ang kagawin balance yung daging Driscoll. Kung minakfasyo fagalosin na ke Senrio. Kung kalagay lang ang daging Driscoll is yung follow ke Senrio in pon faya ko. In dictionary ko ay malilito siya na ke. Sette. Ow. Alright, daging Driscoll, kagawin balance yung. Gama laptop ko siya lagi. Metigin na dash na met ki akataya si ka fagalosin ke. Samsi oktoy ngulal ko sko makataya lekalem. Kadin mga kafenjak peke. Sam elsie puke pa pala makat enin na pa spiritual discernment ke. Akataya si luminale. Kasheng pe masi makate akfashing ko akfashing. Nagilom si Sir David mga chamram genge. Nakon sinake makate alukun ke Sandria Belandawiya. Kashandri school ashi plu osipa kadya kadya ke ipsimetan casing this of akma building a house si chronicle singalit course first si dolu fasakos na first singal course an si sakto singal sin ke singalakos na ne fakma building a house ta kadetala masai si temple pasam kunya ka na first sinike Fosakos pang akataya betari ke Kunokon siki dasta sam kun nage realization sila David nge pagi fosingan el mata okak na el mot ko yaksil sam na sil mutpala Nathan in relasi el alom si ma taplan gatan ngen astari awangin lom si malrela nage palvak mo taptabin mo lang lem got on in lom nuksi ba el orela insang nanak ke luce digi enal odom idoma na pa fosya kalimi fosluo tolu akos pa chamram gunla kadil fakt nasil kaneten el fakt nasil mo te kumbay masay masinga na realization siya bangan na Postulu ako siyamram ki gas ma kadil sang nasil Nathan and Davon sil David la as plan sil alsay na plan singan pataka ki first singal sin ke singal akos singal si vak mo ke ko mamise pagpagirin mo madalom ngayara si sinwan na duminto ko siya nga valiang to ko siya lal inko na siyamram kun singal sin ke singal akos la Fulin dalit natal David pa me nage dynasty si ketembang evatilok yakkeo pangan ipsimeta mayen concern ka kelal David ba ingam sala si temple tapakadel fakratel pa matsingan tajakta esak panashi plalge na ipsito kongen pa fataka ke first pataka ipsak kongen pa si Chronicles longol si fasingalal gosh faslongol si longolit gosh asingalal gosh rakman the bufen lan god el fak na sil cat lansap kun na sil David the lansom etek silang inanin gagal with lal aruna pangan si mga tram kun na ke David el som na pataka ke faslongol si longolit gosh an na
ki pel si maru na lial activity ne pataka ki fastong la ko siya la el sigen insang na nasil in wangin molo David el mo mamale sang na sin kata pa academia kla el sang la pana yok ke ko yok ligi ma mweda akfalia pataka ki fast ko anget na negotiation singan ka ke fastong si lo le mekos na ke la la pasya en singan na ke na pa fos aklong kostong dit ko santa ke en si ba ito ito yak to look yak long singan inan ke na panganip siya kluwa na me kalme malutut singa ta ka na shesh ka dineta la plan la sa finne pakatakal mi pianga alewo kat pangun makatlan sisin ke takat fin te consolel in siaksel fin kadel mo nangakominte devastated kadin de election na feel rejected ka sa parle mayen esak pena as akilin liking as na sila sap David el bangon mo alewo len ganwala project singe tasak ta te pange makadel ke si pesher la le ke di manelu siya tap singa Jerusalem na nasil ale na wole na len gan si tap siya ke regime lal ke kol lala el judarela lom si ke sidarma insang nanak una pa plan si laingen tasak ta pa akademiyak na sila me tel pa masayan fakekang na silmo sak pena si plan na ke mayret maganyak el na ke nakita ka na siya nge kadine talam tawagin tap singe takoy inbun met Filistia na kita ka as punishment jurekle usa el me mise ke na elos totola na el dal na council sin God na papel si ma David el pang nagawa met nagawa elders ke Levi shuf singe elosin usi tap singe na Jerusalem na kita ko na pa saflaya tap singe ta ne pa na naksi in gan rekle iwai sin sang na kita ko ke na ke David el alen na naklala wange na katel tena reject ilye el orela mo esak penashi plalge na bagate ta masikyak mo na David ke pasi lala el likie el shela el na molela en singe al juda shela laban man singe down payment ka kadon ge the supplies my in na yak na ke advice at the ke sokas atolu first me ko ngion ko shakadin alena me dikiel lalfungi lasha nasin lemkat kadinte sifena me rekma kanita la sife an sifena na kadina talan ganek lan gada si was na pagat indutut ke oye si ma David el pasisel kenge David el pasisel mayen el kalem kela ma kadel fakapa final as vaximo finne wo magadash keta fintia pangan plan lan gada finality the guy you got me narata ka na siya kadineta ke oye si masikyak na sil David ne kadineta ben makadel fak mo aok ben makadita makadel fak mo na ke makat nga siya sila mayen el pa ita pa isuos mamakadinin na nga mapange mga kanikasik ke fa kalo singe in kain dutikat ke oye singe la evinne te David pa sang matan peo na ke me iwa singe na ke tembal singe tasakta ako lalal na keo makadela ako belen kasha keo shaknash na lom singe la el vinnetel pa masayla ta kadela kinsiwo yel ke dynasty lala pataka kat kalem ke salvation ke lem Jesus Christ na takana si kumusenge eligia ka singe yorosh na bakat aus temple singe nartlasha kalieng lasha kumusaya yes pange oye si my guest la twirling lang gadin takana yorosh ka investigate kata na panang lela kadin kain urek makin malutut singe finne asma si kum alena ngoskus lama kumpa matsifal na kaya
Da finde u dogot na sium ke si pen bangan ulelalan ka ta nimet ches vungyak ke ka nimet me saparle ke elde richeki ko wi ele ta la me arsme to eligi fal na ke akwaklala tamle shirle technician abange fa ko lo si magan akfashila ke semrian global Okay, taking Tresco. Kulawan lap. Kadi na katsin kabun program la. So kulana si usko sa mga wikat na inginahan. Kadi na ask kabun program la. So, kachamram kun kinahan ke week nga tari. Man defala ni ke sette na faikolosi bat fan tari sa mata kayo taking Tresco. Na ash may fact laws ko ash mesima paingkum tam del keislin kuloke ashloman kumbe tamil kalwin tamil salik kuloke mo ulash kaywa wigum beke kuloke kum tui in mataya ta yoro shan be digisin ash fact lo medikat kalia programo. Nga paano lo ang gigasin ko lan, may si Peggy Henry, paano si Bella Labs nga, may si Bella lagi tawiyan. lomlu akwagika Lom, lu minsan lagi picture to kongan file lam ke picture to ko gasin ko lan yan okay, cut off mo sila. okay Lom Blue, may gasin, lomlu akwagika Lom Luwak, lagi ko. Okay, kaya naman, na to si Kunokon na wangin. Ay, ko naman ako, ikaw Wolf. naman, pero niya na, Pero wal ilanda ka wikat ke gasin ko ilan mo kan luto sila digin dress ko. wala ledi usar intan la usar Kaya gulo naman lang ang mga kadashi ka kami program gulo sus ko sa mga ashtinginan aski sensiyak sa luwo masuos sa mga ashtinginan Tamil Salik, Alvin, pamit mga sunawega kan, sabi ashtingin na Kayves Charlie, yung afakum dari, Eileen Lango, Lily George, Marsico, Mariela Borney, L.Y. Talensa, Melissa William, Tamil Salik, Tamil Alvin, Tamil Calvin, Tamil Kayves Charlie, Tamil Tenzin Kayves, Charmaine Tosie, Armin Elisa, Kaislin di Geksak, lumalap na siwas sa wigat na inginahan. Amo kede agad ki kapin program mo as may masi aki si influenza agas pa kinye ko skisbin lumen fang wagin gina quote self-learing aki influenza agas pa kinye ko waskewa. Pagkada bela kede nanakla kat pa na may wu na bal flia coach nga arle won naksilo nga shakta nakla ko naksila nga waligin naklo man. Kalda sort of good ideas mga we say parang na may kan wali malan ka ngay katun luludod kaya malutut siya ngayon gas lu makitin lo talangan ba siya pa matal duo pa castolo matal posisel akustin castolo ngayon ginanlik siya na lo tayo lain gat fili kan nakla siya gat usman nakiwik ngayon akustin matal posisel Kastolungan, fliegen wikum, kukumin mate auli, tabatle. Nga along sinabi, fatla, lemon frang, parang a flie, in an kinsa nga akas makinyigat ke makatash ke yo ke cleanse up na singkato. Nga global lab katingin na bella som nitli megas wugu den zadar mu yasiko usle da gosum ashtingin an aşk sensiyak selu malum fina aş tapnas kreatyen senge den magain etape gönlese mit liwo paingom
Kit Kat i Sone Darny Makaina. Kulo floors Stevenson Lenwo Gomash floor Gomash Mergi Gomash Ponbiro Shai. So Baigos Kawa Kulo Gashlo was on Gdes Safliam needs to do my Vinash Kisinsia mo na ngay floor ng balance ding just call ilan Galia Gesi Proy not the back with a sigosle. In Annabelle na kanon misla bagda isma wangen. They can just call when Galia drila siya kasi Proy nakat amin na sila nakawa. Well, meeting up for an uplo malam sin dong shirle. Kimakula mo sam nata siya. Dignitiana kakatayo wo the Mr. Frank at this. Alal mo yung mas ni Max nangadak pe kulo malap ki malutut mo to lagi go sing. Kulo malap si viewers na kayo ke aslo bus ni ba sing. Elata kashalan ka ki malutut ay on forwards. At ni Bry sida kaksi ka kulo malap ke gom akalimil ban lang silom ke wan kulo si fun nandum Jesus Christ. Nanak na especially class kalanga bakatan lumin wikat karinan gat ke especially class may lutu tinge kewa ino ano kakin kat ana ke dividend daw kakin lomsya kumasay lasil in karangan alwangin matlukalukal kadakulan especially katsiak sum ke blessings lom in the fastigi kat in wikat wisya ulash ekat na kewa si kana shesh kadin faseng in kanya ke malutut loma in lutut ke pray ke kope lomin an euros kadin floko in chulbe koya ki set finalang silom ke fase di klasha mista lominan fesh kat fakulo malap na sum kinen kat paba kat wen kat ngan matal amen. Lamalap